Sad je tačka. A? Sad je onaj... To je to. Da, jeste. Odlično, ajde. Sad ćemo da vidimo kako se priprema leja za sadnju. Znači, posle reljenja prošli smo sa ona dva reljača, pokaži tamo one reljače. Znači, posle reljenja sa tim reljačima poravnamo, poravnamo zemlju sa ovim, usjetimo znači zemlju u pravcu gdje će biti redovi. Znači, ovdje ćemo staviti 2 reda paprike i onda radimo ovako, znači da usjetimo fino. To je ova nova freza RF 200 sa fiksnim nožem, znači ima tijelo kao plevilice, koliko je dubina obrade tu. Dubina preko 10-12 cm, otprilike nekih tu. I valjak je malo drugačiji. Ravni su, ali su ukošeni flahovi. Prvo je kako ona izbacuje zemlju. Znači, baš ga izdrobi do savršenja. Onda u te redove, da kažemo, gdje smo već formirali, tako, bacimo malo ovoga kompostnoga stanjaka pregorelog. Ovako da se to malo, da se prihrani, da kažemo. To, ali dodat ćemo još malo, samo jedan trenutak. Malo ćemo još da posolimo ovaj MPK 8-16-24, znači najbolje prihrana za, bar tako kažu, pre sadnje. Pa malo da ga nabelimo, tako, i ovaj drugi red. Da li to mnogo, da li malo, nemam pojma, ja sam čovjek majstor, nisam seljak, ali nema veze. I sad ponovo prođemo sa ovom, vedite da to zatrpamo lepo, da izvršamo sa zemlje. Pogledajte kako to fino ide. Vidio. Savršeno. Ali savršeno. Kako ga lepo izmiš, vidio. Isto to. Drugi red. Tamo. To je sad spremno za spojnje redova. A za redove smo spremili nešto novo. U stvari ne za redove, nego za rupe, ali to ćemo sada prvo dobrim starim pljoskorezom. Iskopamo prvo jarak. Ovako. Ovako. Đubrivo je lepo izmešano zemljom. Samo iskopamo kanaliće. Malo estetike nije na odmet, jel tako? Stvari je pljoskorez zakon. Sad, na primjer, da sadim šargrepu, ovo ono, pospem i samo ovaj rak više. Ovako.
to bi bilo zacrtano. Međutim, sad spravim sadim papriku, onda ide druga priča. Za župe, za papriku, pravili smo nešto novo. Nemojte da gledate držalja neka stara bakandža. Fora je ovome. To je motičica, kompletno napravljena od manganskog čelika, okaljena, tvrda ko đavo. Oštra kao brijač, sa sve tri strane. Znači, radi i ovako, i ovako, i ovako, ali mi sad nju koristimo za druge stvari. Bušimo rupe za papriku. Lagane ko perce. Kao perce. Cep. Cep. Dobre. Evo dugačko držalje, svaki čovjek ispravi. Ono gospodski tup tup. Ali u nedostatku, jeli? Jo. Što je to? Ovo će uskoro biti u prodaji. Neće biti skupo, ali je strašna stvar. Počeo sam, kopao sa pljoskorizom, pa nezgodno, sporo. Ali ovo je majka. Klik.